Nekdanji hrvaški predsednik Stjepan Mesić je danes v centru Evropa osvetlil dogodke, ki so pripeljali do propada Jugoslavije. Sam rekao, ja sam zadnji predsjednik Jugoslavije u ovom modelu. Jer kad ja dolazim u Beograd, ne funkcionira Savezni sud, ne funkcionira Ustavni sud, ne funkcionira, u blokadi je parlament, u blokadi je izvršno vijeće, dakle u blokadi su sve institucije savezne vlasti. Rekao sam da će u Hrvatskoj rat biti krvav, jer na dio teritorija gdje je većinsko srpsko stanovništvo Milošević je računao. Ali sam rekao da će rat u Bosni i Hercegovini biti brutalan, a na kraju da će se Srbija kupati u krvi. Dotaknil se tudi trenutnega položaja bivših republik. Opozoril je na težave Bosne in Hercegovine. Da bi se problem riješio, treba prije svega ili novim Dejtonskim sporazumom, to može biti ovako malo kao iluzionizam, ali se stvari moraju rješavati. To ne može ostati na ovaj način nefunkcionalno. Ili se moraju predstavnici građana, predstavnici konstitutivnih naroda, moraju se dogovoriti na koji način da se organizira Bosna i Hercegovina, da ona funkcionira. Zgodovino samostojne Hrvaške je razdelil na obdobje pred in po letu 2000. A nakon 2000. godine počinje razdoblje demokracije, počinje borba za pravnu državu, borba protiv korupcije i kriminala. Spregovoril je tudi o Evropski uniji in svetovni finančni krizi. Ne treba obuzdavati krizu, nego treba rješavati uzroke koji su doveli do krize. Radi se o krizi sistema. I ako tako gledamo stvari, morat ćemo zaključiti da je uzrok krize dotrajalost sustava neoliberalnog kapitalizma, koji je naprosto takav da od vremena do vremena on generira nove krize.